Ka Executive Committee Bithamai ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka santre ignite ha ka jingalang ka bakkar pang halor beneter ya tai halor ka jingtu ka sarkar pedeng banwara ya ka Uniform Civil Code UCC kani ka isi thamai ka KHDC ka shime ka jo ka raben prashajor ya ka UCC ha ka bahi kinhuan sing bhalang ba fer ki bakin top ya ka KSU HYC FKGGP HNYF per kiwe lamba kisunjog na sing shar shnang ka bri uhinyo trap tli mulan kila ka ti ka diang ka ti kaman ban kershan ya ka isi ka KHDC ban persya ika Uniform Civil Code. Di baro, gumtu nyoy dah sudah penika di kedua lang jongi, nalang ka District Councils, Federation of Khasi State, sunjuk jongi rangbach nong gabri unyo trap, nagalang ka PSU Central Body, FPGGP Central Body, HMIF Central Body, nangta ka HYC, bat kiwe ki rurang ba. Ibangila hot akadika gilang kajingilang ikalong betang aku ikapang kata kalong halo ka resolution kapala pas da ka Khasi Autonomous District Council haka absolutrik jongo punai June dengan isina kabangi persya horkit horda ya kajing temu jongga sarkar India ban pentri kam ne ban ya syakman akajide baka Uniform Civil Code kajing kendulang jongi mentaga singi kalong bagi nongren ki basyai ki bagi persya ia kan ke UCC bagi setunat bana kalian baro unanimously gidon kan kan nongren ke baskan kata kalau syua ka jingwan jong British ni ki dustur ki jongi ka hiar pateng ka jongi ka simkur simjai ka jongi ka khandeu ka siap ka jongi ki lum ki ma ka Ikhaw kitab kene karkom senchar jungi kajing long try ke jungi bar keriti kustur baro hakapor British what ka bor British ka bakolong so powerful ka sarkar British kamla ban kata i territories ke jungi kamla ban pendu ya ki dustur ya ki custom ke jungi but hadin ka jinglenya British ru nagalang ki hima khasi ningkong lay bitip ha ibu sundon na standstill agreement ka fast version ka bangyo ha ka ba ko por ngiyong thang ka ba defense currency communication berkiwi-kiwi gendai jongka Indian Dominion hanre ko sau pusau ha ka ba ong ba wa abon monra kanu gaya ka equality mo ka na uniform tenre lada ki sarkar baro shikata karena post na membenta ki monra i bakum gini ki ai ki bakta ya ki custom ki jami balai ka NDA ka ko ba hangne ngai sini sutu baga NDA ka don ka jongka ideology ka jongki taban yuroi ya ki hok ki riti ki dustur ki jami tega artikel sau pusau kamut ba pin wanra ek an ka ba persya ek jinsno jumi para ka juga pola ki wi sarkar ke wanra namar kamlong de balai ka sarkar ke ami ko pan bu jingkli government of India kamta meka sarkar India resolution is a resolution can have done kas supported explanatory note ka ban gershani kete ka bamur kani ka bagi kenu menta kolong kinrung lut haka explanatory ka bagi pa syaka National Law Commission ka baong ini ban pa hapok kasautorik gendung lut kijing ajing bot juga namara lagi siapa as only a skeleton resolution les ngala banong ga bamda beniatan kanung mong convincean ya ka law ministry ni la ya ka National Law Commission tendai kan kini kijing ajing bot kanong strong ini depan mentang ya ka bagi kedua lang mentali kanong ba bat hima bat snong bat sang borok koi kan long wan jadi ini rungin atat selang kaji dia bagi opinion begini very much when we say habangi ong Uniform Civil Code nga tribe suto tanang ngim kwa daliri kabangi kershan mdetang through the constitutional provision ngi kershan do daga historical but angkat kidulir dukat ibangi don agapor bangi so bag Indian Dominion so ya ka instrument of accession but annex agreement haki kondon jong jinge soy nila kren shai Klau betap, kendau ke siap,
berkiwai-kiwai di banong kijongi wat ka bisharu nang ta ni ong kumno babat lada kadon kan ka ain jong ka Indian Dominion lane jong ka Assam du ko por state ban ai bor yang ni bangin modify ngin exam ya kinu ki ain state ne central ki bome dei ban ni ki bakta ka dustur ke jongi historically ni yang kata kan norim bom dei ban kata ya ki dustur ke jongi constitutionally ka article ars pa so ar ka kran shai ba ka administration ni dei bat ki tribal area ka di ban long back kat kum ki provision jo ka 6 shitel hoy ni susi badin ka amendment ya ka 6 shitel ngila bor kendiat ndre ni no mekran han kata handai ban wan ra ya ka UCC ka long pressure historically constitutionally bat kum juru kat kum ka custom ka jom azaw ngi pressure ya kan ka jupen kami kan ni bade kan ni ngila kan lang mantan ngia la draft ya ka explanatory note ka bangin kershan kinongul bas kam nalor kini kinongrim le se rang don katu ani ki nongrim ki bangan deban art le se kini stakeholders nagal yang ki bayi participate menagas ki hilaban ayah abuse jongki agini kendiat sini kaju ka issue namangin ra lai di ADC gindon ru eka joint meeting jongki lai di ADC badi kerani kaju ka issue kenang bakan long uniform adangi pha ashatai tenai nginom compromise ya ka eka bangirai menagas ni bani yang anorim jongka ke ADC kumjuru ban apil ya ka sorkar jela bahkan don ka jukar ko perkhat kenang ba nginom sya le don bor hagini ke amangim kwa baka dustur jongi ka custom ko jongi kan do no ngi di ban preserve ban ban klanya ka kita gelong kendiat nagal yang jongi